22 Ilocos Norte, 99.5 IFM Lawan. Ito Pico! Idol Spider Rodas. IFM News. IFM News. IFM News. Idol Glenn Batuyo. IFM News. IFM News. IFM News. Oras tayo gagayem, ken kakabsat, ken papagayam. Alas 5:24. Iti ikatlong aldaw iti bulan ti Pebrero. Susubli tayo, siyak ni Idol Spider Rodas. Check nga ito, Glenn Batuyong para ka dito usapang budget. Ano nga ti budget dito? At budget na ko na. Ano budget ta Kasi simula kiti panunot ko dito di gito'y preparasyon ti tangok na tinaudi nga kastata. Tinaudi ta ngamin nga topiko idi naudi nga nagkadwata kita about dito pangkati fiesta na dumaduma nga festivals. Yes. So nga tatamit tengket na detoy nga panag sagsagana tayo iti tanok. Manumit nga iti budget usually. Depende ka na dyan tao, wala na. Oo, depende rin sa sa LGU no talagang first class data. Akit medyo dakdakil siguro. Kasarong amuan nga first class. Siyempre, doon pinang abak na. Di kami. Oo. Ngayon, ti rough estimate, diyan mo ay, ibagam kanyak no husto. Okay, sige. Choreographer's fee ka no, kat mapan 80,000. Wow. Assistant choreographer mapan 40,000. Ay, wow. Grabe. Kasi ka DJ... Choreographer lang yun, ha? Choreographer lang DJ. Sa bali pa yan, ako pwede merienda DJ. Ako pa if ever na agpa-practice ka ti ubing every day or basta every other day kung namlatan, adalat na meriendanan deta. Kat na manunga kwa deta, manunga ubing, manunga agsala, manu ti propsmen, manu ti digij para hindi natin, mga assist ka digij ubing. Kapilitan nga no roughly mga 40 to 50 siguro digij no. Ubing. Kat mano ti sa merienda. Budget meal. Baka ay, sa mangal bali daw pa iti, ang mangal daw na pa iti, marabian damit. Wano rabino ka. Si baga tayo nga pang malim da nga ag-practice. Rabi. So 50 times 50 kung namlatan, 50 pesos met ti budget meal. So 2.5. Oo, 50. 2.5 nga lago sen. Well, imagine that. So manong aldaw day jay. O, di ba? Sa bali pa ito props, the art department. DJ, sa bali pa iti alayan da nga karpintero. Pag agaramid na tibahay kubo. out from bamboos kasi Iso pa ya. DJ props da nga hindi dito yun, kasi payak da. Hindi kasi ibintar da payak da. When how much is that siguro? Okay. Terminologies tay gagayamigan kakabsat. Times nga data theatrical presentation ano tay set da kan tay props da. Tatanan nga tinagdumaan ti set kan props. No ibagam nga set iso day jay tay i-batim day stage. Oo. No ibagam nga props iso tay mabitbit. Bit mo. Uno maisuot. Oo. Jay ti props. Ay sa bali pa kiti ti props mo kiti maiganam. Ti isuot mo costume met no ka design. Ket costume la ingin manong ti bayad nan. So pay sa kami man ti amin. Good morning kini idol sa LJ Agbayani. Kini idol Rubelin Gallegos kastamet kini idol Angelo Kinay. Mano usually apong ti patapatam. Actually, dito ko costumes na lang kaya mapanti 500 hindi ko na Mapan nga talaga. Mapan nga 500 kasi no da duma digij mismo nga of course digij inabelda ita lang pa ko yan digij di usar dakit digitay inabel nga digij magda lang Santa Clara kasi kuma ije badok ije sala dakit about La Milagrosa ken digitay nakakaundan ko ako na nangina ba si Bisaya
Adami tigizay maupaan. What? Uri maupaan ko na. Lima kasunod na. Lakas When? dyan ko eh. Kasi hindi naman handamot nga maupaan, ijay mismo nga ijay mismo nga play lang no di pinagpractice da pa usarin da pa di. Iso pa yata. Siyempre, dati yun. Terminology, again, iti theatrical presentation. Dati makukuha nga technical dress rehearsal. Yes. When no TDR. Di pa dry run da. When, iso di say na kuhan. No, iba ka mga TDR, ma-practice amin nga silsilaw. Amin nga amin nga technical, amin nga props, amin nga costume. Amin DJ sindan eksena da DJ no. Day gapping kadawa da DJ ko. When. Oh, shout out tingin ni Marcel Salvador na imbag nga bigat yo dita. Iba kayo met no, yan ati pag pagkuan nyo. Buyaan nyo. Ano pagdingdingan nyo. Good morning, Sir Idol. Rodas watching from Toti's Bake Shop, Nakalisan, West Lawan. Yes, kanain da dita raman di kumamit. Lumabla basak no kanta kalayon. Sakbay nga pakatigid. Ay, wen. Ang hal, ada jay ngamin ti barkada. Wen, kami. No, ilak jay Toti's, lumagasak ti bread, kintanom. Na siyempre, no, ilak jay, ang pakatigid ako, mapambanog ako na ikaw magmaki-basketball. Ita banda na tanga barangay. So, na yung bigat yo, amin ita ako. Ayan, good morning also to Idol Jerry Valdez. Pa-shoutout man, dito'y Dingras. God bless you all. Manomet ti budget, ti tan-ok, ti Dingras. Baka daam mo yun, man. So, mesa medyo napintas pa yun. Napintas ti kwada, ti presentation dali mi ti Dingras. Gabi Ani Festival. Marisa Galapon. Good morning. At mong bagas ti props dali. Bagas. Jay Ani. Tekto todo. Di ako din sa. Tekto todo sa ti bagas. Ti bagas. O, di ba? Ngayon kita men kung bilibam ka di Jay, no kasanuda nga arawin ni Jay mismong stage DJ nga digitalization yata. Special effects. No? Visual effects. Hindi uno nanda kami kada tayo ko camera trick. Well. Idibing tayo. Iso pa dati ni Marisa kuna nang congratulate nga lang ko sa congratulations ka nun, bakara. Dito din talagang the spirit of ko dito. Iso pa morning idol watching here at Wow na Wow Curimaw. Wow. Especially Arizabal family. Thanks for God bless. Napintas ti Curimaw. Hindi kita DJ uubing ikan. Iso pa DJ pabuya yun dito talagang DJ wonderful, the wonders of the sea. DJ unig no ka? Very colorful. Very colorful. Wow. Kahit damag ko man lang, Mano mo kat premyo iti tan-ok? Actually, di naudi by the PBBM nagbaling nga 500 idi ngam idi isim magbet na yun akti 500 counterpart ko nagbaling 1 million. DJ Curimaw nga nangabak idi 2023 yata yun. Pero lately lang kadi nagsubliman nen kasi diyan. Napintas Oo. Isu nga sulit mata ko na siguro na panunot ng DJ preparation da. Ken DJ budget da. Ket aan nga umanay ka DJ bakit damit lang. Isu pa At niya pwede Sir Servina. At pa Sir Servina kas lang mo. Wala mo dita choreographer more than 100,000 pa kita dumatan. Worth 300,000 DJ na awa mo. Nagmulta ka pa. Manuti production staff da pa. Itugot. DJ DJ tupay ko. DJ pinaggasolina yun. Kada tayo logistics yun. DJ transportation. So good morning Sir Idol watching from Batak City. Daisy Juan. Yes. Shout out di taga Batak. Dalalaing da pwede kita. Empanada. They are champions rin sila. Morning sir, watching from Apari, Cagayan ni Apo Jovi Olipani. Yes. So agayam ta ka di gijeta sa baling ko probinsya tamoy dagbuya. No, awan mo brada tayong da. May kay buya po. Big budget. Tayo Locosur. Apo, big budget. Battle of the Bands. Di gijeta talaga nga pagbilbilog dito. Kanawidan. Ilocosur.
artistada every night sa Bali. Eso pa yan. Nagdadakkel. Datimit ngamin, kaya siyempre, Oo. more on culture. Yes. Culture dito Arts. Ilocos Norte. Papa tayo. Arts, kastang isuti ipopush. Isuti Rogi ni Senator Amy. Yes, our governor. Our Well, then governor. Amy Marcos. So, tayo Rogi dito tanok ni Ilocano. And actually, DJ Himala, it's so DJ anya deto yan, tekas na lang culture arts for the arts iso day talaga nga Which is showcase which mo. is derived from the Burning Man Festival Yes. in the US, man. Good morning. Watching from Isabel Sur, City of Ilagan, Isabela. Wow, dapat digding ka na tag-ilagan na yan. Wen, agboy-boya. Nagbaybuya. Oo. Ay, imbag aldaw yo. Kasi lang bakti kasimple na ti festival tayo. Adabakim mga 1 million. Anyway, di last year, Oo. hindi na siya 1 million kasi one met day di da PBBM, mga 500. 500,000 Yeah. Pero it's okay na siya. Dakkel Lata. Arvila watching from Bacara. Good morning. Ang subli kami. Ti oras tayo alas 5:34. Ito'y pailaing ay tupiko tayo. Usapang budget. IFM